pangasungkara. Om Swastiastu. Angge majang reng linggih hide Ratu Branda sinarang sami sane presiden sampun ngrawuh ring kayangan desa sane sucian titiang. Penglingsir dia sinarang sami sane wangian titiang. Dane jeremangku tri kayangan jeremangku kayangan dane jeremangku pemerajan agung dane jeremangku kawitan paibon panti sinarang sami sane wangian titiang. Dane jeremendesa saha hangga prajuru dane jeroklian saha hangga prajuru sane wangian titiang. Penglingsir sane mangga ring kerta desa sabe desa sane wangian titiang. Dane perbekal Wanasari sane wangian titiang. Serati desa serati Banyar sinarang sami sane wangian titiang. Bekasane semeton titiang warga Wanasari sinarang sami. Semeton titiang ring panitia saha angga sane sesunane titiang. Titiang saking pawataga karya ngaturan suksemaning manah antuk pengrawuh semeton sinarang sami ring semang rahina mangkin jagi iring titiang margian pailen karya pemelapasan perandingan ida betara pemelapasan piranti upakara sinarang sami ngelantur ring galah siang jagi kelanturan pemelapasan ring beji kayangan desa sanem genah ring sading. Titiang saking pawataga karya pasti ke akeh kekirangannya talar ketamatan titiang sarang ring semeton kepanitiaan pasti ke titiang nenten surut-surut nunas agungi pangampura talar pemargi penuntun penglingsir semeton sinarang sami demogi suecan ide betara sinarang sami dani prayang ring kayangan desa talar ring kayangan sejebak desa Wanasari mapica pemargi penuntun demogi napi sani kemargian sinarang sami semeton nangun karya agung puniki mangda margiantar labda karya riantokan malibos inggian pailen pemargi seruntutannya ne titiang saking pawataga karya mesrah majang ring pengenter acara ring Ratu Haji Pinaka Ketua 1 Baga Prayangan talar sedereng punika wenten saking atur manggalo desa adat dua ini sane wenten nyobian hingga pemargi sane kemargian setiosan ring pemargi upacara pemelapasan angge wantah nika presiden unian titiang majang ring semeton sinarang sami kirang langkung tidak matur talar wenten pewara-wara napi seluirnya ne titiang malih risampun puput karya kemargian malibos wenten jagi atur pemargi karya selanturnya ni angge pinaka wasani atur sinap titiang antuk paramo santi om santi 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 om inggiang galah titiang serah majang ring manggalo desa adat Duresan. Nggih, suksema antuk galah Ratu Haji Pinaka Prawartaka Karya sedorong titiang lantur ngiring dumun nunas paica majang ring linggih ide sanem parayang hari kiring kayangan pura desa antuk ngucaran pengastung karo madui Om Swastiastu. Angge pinageng awak titiang majang ring Ratu Idodane titiang sinarang sami Pinaka pemekasnya ne kramo desa adat sinarang sami nah titiang nganganen prajuru desa adat due ring desa adat Wanasari punika taler ngwalanen dane jero desa adat matur piuning matur piungu ring ide dane sinarang sami Pinaka kramo desa adat sinarang sami inggihan punika parindikan karya sane kemargian ring rahina sane mangkin iwau sampun kaudar kasopiang antuk Tuaji Pinaka Ketua Prawartaka Karya Due naik
duaning sapunika karya niki mawawah jaga pacang wenten pengelungsuran Saraswati. Pengelungsuran nika sane jaga kamargian untang nyane jaga pacang munut minokadi perlingan linggih ida Batara iriki punika dalar munut minokadi pustaka desa adat duwe nanika sane jaga pacang munut minokadi perlingan ida Batara iriki punika dalar pustaka nika sane jaga pacang ngelungsur inggihan punika kapertama sane mapasengan Iwayan Setiawan. Sapunika daler kaping kalih ngelantur sareng Ni I Kadek Hendrayana. Nika sareng kalih jaga pacang ngelungsur nggih ampura niki malih pisan Ibu Oko niki Ni Made Mulyarti malih siki. Duaning sepasang niki nggih. Sane malih siki duaning nak durung. Duwe kenten niki nungaldi dados nggih. Kewanten sampun dados kenten. Anika sane jaga pacang ngelungsur minokadi napi wasana pawintanan Saraswati mangdane dados sampun ipun ngaturan ayah iriki ring kayangan pura desa. Punika taler benjangan punika dados sareng nyarengin minokadi pemangku penyade duwe riki jaga pacang mungahan minokadi wasran plinggih nika dados ngewantu benjang nika. Nika mawenan iriki dadosna ngewentanan pengelungsuran ring rahina sane mangkin. Anggih wantah sapunika atur uning ditiang majang ring Ratu Idodane sinareng sami pemekasnyane kramo desa adat sinareng sami mangda sahuninging upacara ring rahina sane mangkin kemargian pawintanan pengelungsuran pawintanan Saraswati. Wasananing atur ditiang puputan ditiang antuk pramosanti. Om Santi Santi Santi. Galah makin suksera ditiang majang ring par. Oke, matur semua Ratu Haji Pinaka Manggala Desa Adat. Sampun nyobian inggian pemargi pengelungsuran pawintenan Saraswati Pinaka membersih inggian juru punut duwene sinarang 3. Riantokan pemargi punika sampun musrah ring Manggala ring parwataka karya duwene. Ditiang lantur jagi inggian galah pailen pemargi seluirnyane susuran ditiang majang Ratu Haji Pinaka Ketua 1 Baga Perayangan Durusan inggian galah Ratu Haji. Suksemo. C. Suksemo niki anduk galah sampun kebicara ring ditiang saking pemujuk parotaka. Pertama nira susuru di ring ditiang Karasiti Bakti ring yang Pramukawi kali ring susunan sani melinggo sanur ring kayang desa. Gumati raris ilen sani magi berjebo sido magi antar labdo karya sido sedanindo melarapan antuk tujuh bangasun karu. Om Swastiastu. Ingi kaping ngajeng ring linggih ide Ratu Peranda landang istri sane pilih dahat Sucianti tiang kalih majang ring pengelisir griya kalau dani cerong mangku sane dahat wangian titiang asupun dua talar majang ring Ratu Idodane sinareng sami pemekasnya dari pemedak sinareng sami sane dahat wangian titiang talar ring rahino kadi mangkin lugarayan titiang nyobehan minokadi ilen acara rahino kadi mangkin mangdo saune pemakasnane majang ngering pengisir griya talar majang ngering dane jero mangku sinareng sami titiang wantah mapi tegas inggian ilen sane sampun kaudari wau rahino kadi mangkin wenten kalih palet nggih kapertama nika memargi ring kayangan desa inggian punika pemlaspasan minokadi ampilan pertime gebah bagi pulau Kerti Makasami taler pemelapasan pering landansil nariko ilen sane memargi ring jarawan tawi ring kayang desa taler unian titiang indek pengayaban iko wenten hayaban taman Pulau Gemal
bebangkit Taman Pulau Gemal utawi sor jangkep di wenten ring ajang taler ring sor wenten minokadi pacaruan iko satu hingga punika ayam perumbun nanika minokadi ilen rahina kadi makin mado makasami sawanine taler palet kaping kalih sane sampun kaudari wau hingga punika wenten pemelapasan beji nika ring kalah jam 1 malijebos ring beji sading duaning sapunika Tunasi tiang majang ring ratu itu dan pemuda sinaran sami mando sayago untuk pembaktian itu melalui bos wenten pengkali pertama dikirim hayang desa sampai kali wenten ring beji sading mando sayago untuk piranti pembaktian melalui bos inggih wanta menika atur tiang sinati tiang untuk pramosanti Om Santi 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 Om. Ainggi nyadur pengeling-eling di tiang majang resiko tabu taler juru gemblung sampun dados melantur raya ayah duwene suksema mewali di tiang matur lali wau utamanya nih majang ring pengelisir giriya taler nenjer mangku durus ngambil linggih dumun nggih durus patut ngelinggihan taksu durus linggihan taksu Malih jebos ring sampun ida ratu peranda mabusan jangkep dari kewenten malih atur tiang napi-napi jang ka astawaya inggih durusan linggian taksu matun demun. Cek. Angge enggian majang ring semeton tiang sane pole hamongan jaringan ranaya enggian sesolahan topeng durusan sampun jagi kekawitin. Suksema. Angge majang ring semeton tiang ring sisi wawalen taler sanesiosan inggian wangi perkara topeng durusan sampun kekawitin diantungani di radio Pranda sampun ngawit inggian jaging puja pemakin karya ini suksema.
Cek. Cek 1. Cek. Cek. Cek.
Cek. Cek 1. Cek 1. Cek. Cek 1.
Inggih. Atur pinandidian majeng ring pengisir griya. Kalih majeng ring dene Jermangku sinareng sami duaning ide singgih radu peranda sampun nembusana tegep. Durus pakelingan ilen rahina kadimangkin ngelantur raris ngasren utawi nununayam pemutasan dadan. Inggih durus.
Iya tori tiang majang ring Dani Jero Mangku dawi penyarikan Dewan Jero Mangku sabuh puput ngasreng menegari pengelukaran Banten lurus margian makin pengelukaran Banten ieu nggih. Jika pemargi ring siririn lanturaris ring upakaro sane wenten ring pilih sami lanturaris niki upakaro sane wenten ring ajeng panggungan inggih punika bebangkit Taman Pulau Gemal lanturaris ring caru sane ring Natal nggih niki Eko Sado. Terus margian. Pemargi pengelukatan Banten dinasti tiang mode pah kalih nggih. Ike ring jeroan mode wenten nyukutan siki ring jabong rauh ring bakti pokaro pemodak sareng sami nggih. Nggih. Nike kalian ring pling nggih wenten nungyak nggih.
Yang majang ring pengisi griyo kalau dengan jermangku sinarang sami dua ning ratu prates sampun ngasre minokadi pengersekan ingin punika bebiak kale dur mengale lan presiden durus sarengin pekelingan itu pengersekan durus.
ini tiang majang ring lepisan atur bini tiang majang ring manggu istri kalau ratunya saha pengayah sinar sami dua neng pengersikan sampun puput pasau yang ring singgih radu peranda dalam ring dari jermangku durus mangkit tadi nggih C. Inggih balik pisan tiang nunas sering ada dunia kalau rumahku istri durus margian pengresikan nika inggian pemargi ring cudiorin nika wendan suryo ring sor sangar tawang ngelantur raris ring blingi sami raris pemargi ring lumbung suci ngelantur ring rareangon tapi ni guru dadi lan pengerajak karya ring sampun nika ngelantur raris ring bakti upakara pemlapas rahinu kadi makin nika wenten ring ajang panggungan nika wenten bebangkit Taman Pulau Gemal ngelantur raris ring gebah sana jagi pacangka plus pas ingin punika gebah Dharma bagi Pulau Kirti penyegjak talar rauhan ring pring sapun ngeten rauhan ring ampilan lan pratima raris rauhan pengersikan nika ring dansil puputan di jeruan di dumun nggih sampun puput ring upakara sana jagi ring piranti sana jagi pacangka pas-pas lalu raris margian pengersikan iku ring saru ring iko satu ngian iku ayam berebut wau raris medal ring jabut tengah rauhan ring gebeh taler ring dansil lantur raris ring jabu sisi iku wenten gebeh pangsaban taler wenten gebeh pedanan dan gebeh pakulam sana wenten ring balai pedanan. Nggih, iku sida ditiang-tiang inggian pemargi. Durus semakin margi. Tuntun jebos pemargi penggersekan.
Asa sinamot Tumarong maringi si kancil cilemik Tasos yang sesudupan usupan sesami raksasyo Kuat-kuat iklim Mari pisan Tuaji Mita, Tuaji Tunjun Jebos pemargi pengersekan nggih. Semadane sami kalor semadane medudonan yang piranti-piranti sami diibadah apa sareng tadi makin ada sami pengersekan kalau Nanti suku Wiryo dapat dewekane bukuyari. Wah, ini jenteng ngerana ayang. Wah, ini jenteng makawira. Wah, ini ngerana ayang singa dulun. Tersukat nih dewek diki. Nyat padu. Nyaraka ngiring kumargin itu dalam berikiding gel-gel. Sugera pekulun, wang tunti tiang keni, cakra ringis wawan itu Tuhan. Mari bisa ini sampun dalam watu rengok. Raris yang margi ring lumbung suci, raris sering rariangon tapi dari pengajar. Atau raris sering piranti sambil dibaca pas-pas syarat jajur syarat gaya gitu. Wantukan kuwaintenan dikiring kayangan balai aku, tanyakan makin kuwaintenan karyo. Ngomongkah ngantap linggah masabu deso. Wah niki ampun. Tapi wastana Kayaknya agung jadi kisannya anil weh Ulih tadi tiang riki ngaturan ayah Iki ulang kuyani sekian Weh dewa ratu agung Iring pemargin itu ikan Ditat kalau Ngamol jagat Ngamong negara Iyan kebawasan titiang kesekali mangkul Maling mewah raya tawadi Kering sakti ni sang Prabu Wimane Iturat maka Nentan purun maklisikan nentan purun Napita geranaya Napita mawina Kaning ranang sing adulun Antukan itu ngelaran Dari sampun puput menuju bos pengeresikan di ring kayangan di tiang lunas timbalan itu nggih pengeresikan itu ralawan ring sekolahan nggih itu dalar wenten wangi itu ring tinggi ring sekolahan dijajak wenten banten itu ralawan nggih ada banten sana bunga itu timbalan baju bos sampun puput ring kayangan timbalan ring pengayah sana diosa Pamereh setipning negara tahan mari dimantyo uidakdo ang luas bumi Wantuah kerahayuan jagat sane kaptian itu Radini woy dewek Iring pemargin itu dalam Ini ko dewek yang Itu ikan Bawo, bro bawo, sing ada yang main pado, sing ada nama Ido di bumi ini. Ido ini tetong jagat di bumi ini. Ido, sing bino-bino sekian panjang. Ido lumbu sekian panjang. Ini boleh dewek. Iring Ido dan rikiring kayangan Balai Agung. Napi wastani nyakian karyo niki Nah niki lantas titiang Pulih ngaturan ayah niki Ring kayangan Balai Agung
tiang niki dados jan bangul gumanti duen-duen hidup bertaruh sampun amor dengan sinjo mangdo memarti mangdo boleh ngatur ayah dikiring kayangan Bali Agung. Ini jadi dewek semangat ngaturan ayah biarpun di dewek sing bisa ngigel taruh gending nih nyono kemetu aku layu jako tebal dadio benano sudi maro neruk bayu ne maro ngigel dok tadi pergi no maro tuh itu nya. Nih sebuah rendah seruh jak Kejang ngaduan bayu lagas kan ngayah dikiring kayangan bang boleh kan di dewe ngaduan ayah ngaduan tinggal lantur dah duen-duen do petaro niki mangdo ngayah lah niki gitu. Wah niki sampun PKK niki siago sami do sami cantik sami do sami kesalon Matur pinggir majang ring penglisir dia lanang di jauh niki kan majang ring jermangku sedaran sami dua penglisikan saya pupuk memari di giring jeroan lunasi tiang mode pekelengan bakti pusaksi senebenter ring surya mode sidang kematian di surya sampunan mede-mede di sisi niki nak isi kan ini mumputan karyo niki enten di sisi tiro kalau nabi wastana kang beran Banten tiro kalau ngayahin ke Salati lanang paling menonton kan di Jabo gede ngoping rokok berbus gitu kan. Iya nih istri nenek mau tangi jam 1 dan lemah mau tangi dok itu semangatnya dok semangatnya kalau nyangro aku ada anak nyangro kayaknya niki gitu iya lanang dok tapi dana bangun jam 1 sirap jam 1 dok uning niko dan uning bangun jam 1 uling cekian sirap cuma jam 1 gitu. Oh, boleh ngaluh tuh anak lanang bisa ngopak istri kan kita. Oh, dok, sami dok kenyum gede dok. Dijorah niki, dijorah. Niki pun sejebak desa Wanasari. Niki wanguna tuh jingai dok. Taring niku pun. Aeng mewah niki pengedengan api wibawa desa Wanasari api niko taring niko saling niko bersaling dengan begini margi ya maka don main-main Riki dan bangan hidup napi wacana jadi orang Wanasari bangga jadi siap kami bangga jadi orang Wanasari ini siap nah bangga ya niko do niki sampun do serati sampun margian yatnyo do ini nyesigap do sami panitia wenten dari ki ring kayangan wenten panitia napi wasan koordinator seksi napi je patut na sami sigap dan wenten len niko be ketua satunya male niko ketua di taman pe dan dado sejak guyu niko dan dado jam 4 sampun ke kayangan agana do jam 6 sampun ngambil napi wasana ngambil mic cek inton udah gando semang sarangan aja Trisanjo semang cek iko pun untung itu dane mau duwe panitia kan do ketua satu weh sigap saja ragan do di taman do gitu ya ragan kan semangat dengan itu dane ya sarang sami jebak desa Wanasari niki kan semangat sami ge kami semangat dong pas kene semangat dari istri ya. Meliasan cepat, meliasan sedih do wenton beri di Wanasari do. Tinggi singain ring payasan ke sami do. Sami juga yang marang daging enci do. Cegek sami do, diki mali do. Sami gejeng ye. Enten mah payas ya. Kenapa padang ingetin? Niki marang mah payas kan kenapa ingetin dia? Ay, đó cái chỗ như ibu đó, aji kita tawang tu aji yang salah dah. Ni di Woliang ni dewe, oleh sang ayah ni kiring desa Boditi do. Senang tiang ayah ni kiri do. Dia dah ni sami sampun do, sami nonton tiang do.
Kami enten nonton tiang kami gong wenten masih. Karena udah tiang iki ngomel ge beri dinang ge. Udah doang kedek kedodoan. Kalau aja amin dong. Oh yang juang bis. Kedek udah. Madam Margian di Surya Dewan Indonesia Jermanku. Nah, Dalam semangat, udah PKK tuh. Dengan gomongnya. Apa udah kene mencampur. Campur satu ya. STT Pemargian gitu. sekali iwau puputan di hidupan dan jerawan. Nah, sing tadi rago. Kalau di yang minas sani biasa dari sambung margi di Surya dulu semargian di Sorohan ya. Luwire di gumi ini. Lis Aduh, di Selami Pemargian. Lalu Terus di itu sing tadi. Semargian. Oh pasahan Riang kelawan sebot. Oh aning lanang sebot jen. Oh aning lanang sebot sing ada ulen. Loh, adi ketut karena lu. Yen subuh aja ngaturan ayah. Sing saen. Terus ini ya. Terus sekado mau dundun. Lah nyamu adi ukun nana jadi malah jadi dundun pangado aja adi ngaturan ayah. Tut, suan dibancai ini tut, suan dibancai ini tut. Tuire yanyo ni subuh memanah ini tut. Yang dari den, gede berasa dibancai ini tut. Bangun diri, cai ngaturan ayah hari ini kayangan Balai Agung. Merajah Nolen. percimolan Onyang petuan usaha bajulen. itu sambil merajah gua berada sembari dari desa satu itu ide boleh jebos. Wah, sajo, tut sajo. Ajo, tu bumi ni koyak ni. Ajo, di bumi tu keluar tut. Landut. Ini berani warung ngeranyit. Landuran. Wih, aduh jangan kode telung masih di bumi ini ada Dut. Ada beli, Ah, kemulan itu sang yang siwo dengan hadir. wih sajo Dut kayak isin bumi nih sang yang siwo Kalau nanti jaga pemilihan sila Dut. jadwal sebagian list seorang senaritan tertinggi. Ya, Oh, ada mana kan, ada dalu, ada gede ini Dut. Man beli di nawang. Kengken sirin nenek Dut. Alit iku margian Jalan apa beli aku ada. harus ide. Ian sirin nenek ani memanakan kengken Dut. Iya tadi memanakan beli, cuma pasti yo salwo makpak. Oh, yang memandangkan pasti besar apa? Salwo makpak pasti yo memanakan. Man anicen anicen makpak, beli panawang. Cicing, Apa Dut? cicing, Cicing. rago manusia. Oh, gitu. Amado dah salwo mentek. Ah, Ane salwo mentek no soro yumi-yumian. Tanaman salwo mentek. mentik daunnya. Nah, ini beli sing lawang ni ani mataluh, lecen ani mataluh. Ane metalo no salwo muluh-muluh beli. Woi, ani ngulung-nguluh ni ani mataluh. Salwo muluh je pasti yo metalo. Oh, gitu. Oh. Mon, ian bu mataluh berarti beli sing harus ngali sedagar ni dijauh ya karena beli taluh gitu. Benar, IPP, disiap. Nggak tahu. Asal gua muluh pasti yo metalo. Oke, cow. Nih, beli nih. Ngelah nih datang Jumat nih. Terus ngulung-nguluh, antos-antosan, ngantok lidane, yo. Ngantok pin maning, ngantok ipi, sing ada mataluh. Dosa jadi butlah, ini beli ngai-ngai bidan makpaknya yo. Jadi butlah ini kan muluh sing yang begitu metalo orang. Kan ada mataluh, nah ada beli ngali sedagar, kun bang idang ada taluh. Nah, landut, apa landut? Yo, sandro
ini Dut. Aduh masih kalau di hutan saya orang, aduh di langit tuh aduh, apa ada matahari, ada bulan, ada bintang nih Dut. Bener. Ah, Kemudian itu oleh siwo, sang yang siwo ngani jagat tuh. Aduh cara jani ya. mana apa Dut? Sang yang siwo, aduh masih siwo nya tuh beli. Oh sio masih ada dengan sio tuh. Siwo ini song di tengah. Oh, benar. Itu mana pun karpet aku sakit patis beli itu. Nah, lanturan. Cara cara lamusan. Oh, Song siwo, hidup masih merago marianin siwo masih tuh. oh ani aku bakal hidup nih sio song gitu Dut. Siwo masih. Mon ani cen Dut ada song sio Dut. Doi Yudi, si bapak sampun margi ring ampilan. Ibu yang beli ku dong. Lan pertino mana sida marajan di konten suwe. Ada bapak. Ibu yang beli ya. Sampun dipun ring linggih mereka demun nggih kampilan. Sering pertino, bau rares ring piranti sana di pacang. Song aku nih. Ika penukaran si bapak mereka demun margi. Nih bisa sio nih. Nih bosong sio di sana di orang. Oh nih koran beli nih dia dong. Apa ada anak song sio nih tengah gitu. Nah. Wih bener, mau beli ngadanin sekogong medang sio, tuh ani tengah gitu. Au pak dengar, karena di tengah bang tadi mangan. Oh gitu. Kalau medang gitu. Oh tuh tujuan beli gitu, medang Itu sio. asane. Asan pintu. Asan malu gua asane malu tak sekenan. Oh gitu. Oh asanin malu-malu sekenang tuh. Bener yang saya lagu merasa kujang kayak sekan. Wih ini dua ngeladi, dua sing pocol ngeladi. Beli nak gede kan angka ini ya, beli blok ini sing nawang apa? Gede garang sindom. Begulin awar paku. Wih, cai tut. Di kayangan, cai mageningan kini. Sing tawang ada yanyong ada geringgih ini di kayangan. Sing tadi cai puadaan gending porno. Adi orang gendeng purno. Mun gede garang sidang. Gede. Ged Sekenang kayun beli. Apa dan jalanan karyo. Pangsekan kena he. Uli di kena lu. Oh gitu. Benar tetut benar ya sing seken di dago ngaturan aya. Sing apa dana sing memargi payannyo sih gitu. Garang. Garang nih apa Dut? Garangin pekalian pangseng pendidi. Jadwo timpal mengkai. Ngatur raya jadi jadwo garangin. Oh garangin. Nado pekaryaan ni bat. Aja liu ningting pangingan masuk pang caro iya apa dana isidam gitu. Benar. Bolada. Garang sidam. Sidam pangnya kalau semut. Oh gitu. Cara pekerjaan aneh berat pang dadi ringan. Oh tuh garangin anda saja onyo. Bang onyo ada di samping tuh boleh ngaturan ayah haring kayangan sih gitu. Benar. Mohon apa ben Dut? Begu. Nih begu apa nih Dut? Begu musyawarah mufakat. Wih harus ada musyawarah masih jadi enggak karyong tak ringgih gitu. Benar ikan aku nyanyi aku harus bermusyawarah malu senda di kena didian. Oh. Mango. Oh gitu Dut. Pangsing yang petidian kalau kena kengken kena sih gitu. Irago aja liu nih di bumi ya di Ijo dan di desa Sejebak desa Wonosari sih gitu. Ling. Ling apa nih Dut ling nih? Lingkungan rasanya keramu adat penampiak sebuah laut. Oh. Yang hidang pemerintah aturin mas ya. Wih kayak pemerintah aturin gitu. Nanya nawang segitu. Aduh tujuan itu ngaturin pemerintah ada Dut. Sehingga tujuan tuh. Apa? Ada pasang pancing gede. Oh gitu. Oh ini memancing tujuan gitu. Api pesing B bahkan amplop bahkan sangket gitu. Ini sampun pupuk ring ampilan durus ring. Lawo nih apa nih Dut? Terus pasarnya tadi makin lawo ring winter. Oh benar Bapak di ring Iya kali duduk berani. jadi ini jelek banyak. Juaning penukaran suku bapak sampun margi kita nuna sering ratu benda istri benda kota ini durus Ini paku nih. dekati ampilan ular pertino. Oh, Latur hari aku nenen mayanto nih kang teka gitu. Kang Atin sing tadi kita nuna sering gane jerong bambu ada ngabeh hidup. Ih, pegingsir kalau Oh tangi benar pasing ngecabang pikiran. Oh, Pasapan atau winter? Menyatu aku sih gitu. Oh gitu asan bin gitu asan. Oh gitu kan
Raden teu beli atuh di lontar, penyen lontar apa? Penyen beli sing lawang masih. Ken karpet sibak kene. Ken. 60 sibak ini. Ya nanti sibak ini karpet kan. Atapane jadi menyatu masih. Oke, tuh patuh cara jadi kayo melas pas. Oh. Melas pas. Oh, ini melas pas itu. Melas ini apa? Melas pas cocok. Ken ane palas tuh tadi cocok. Oh, itu arti nonyo nih jadi untuk menyatukan diri aja gitu. Panggung mati raket kira-kira sih gitu. Ada tak jadi melas pas bagi Pulau Kerti. Oi. Melas pas Protimo, melas pas pertandingan, melas pas perin. Oi. Ini di duri ini tuh. Berapa nih? Ya. Acena. Ini dah tuh nih nyapa beli nolih. Boleh sih. Warung padi ya borong buah. Oh, ini kelas pas ini tuh. Melas pas. Oi. Berkekian melas pas bagi Pulau Kerti. Pen kengken tuh doang beli sing awang nah. Coba tuh orang kengken. Bagyo. Para go bahagia nih. Oh, pang bahagia udah kau. Pulau. Oh. Tanam. Oh. Kerti laksana nih rago. Oh, benar. Pangkengkian rago nanam laksana nane luwe. Oh. Laksana para go demen. Oh, gitu. Apa aja tanam mirago arti nanam po pang demen mirago pang gembira gitu. Mana ada tak? Jadi melas pas Banten. Oh, benar. Jadi di Bali nih rago. Ah. Uli upacara nih mandan upokaro. Oh, benar tuh. Lantas upokaro tuh ada warga Banten. Banten nih wali, maka kelokda upacara nih wayanyo, mandan puja wali. Wih. Wali ngaranin wali ngaranin ke Banten. Wih. Esem na dipisah. Sing tadi ulan nih rago arti kama itu tuh na ayatnya nih utama aja gitu. Nah, Oh. ada lantas mas pas pren. Oh. Tahu ya itu Ah. ada lantas mas pas Protimo. Oh. Nih perawatan itu, kalau di Bali aku, itu petalo Brahmo. Wih, wayah, kita hidup wayah. Ben besi pedagangan. Hai. Isiannya bu, panco datu emas. Merah, Oi. temago timah besi. Oh, nyo itu dadian siki gitu. Nah, ngaruh tak kena di dasar tinggi. Wih, emang udah kuat ya gitu. Pangnekaan, Pangnekaan, tuan weh. mas pas. Wih, Tak itu asal. binasan. Ada kencang orto kene, pelih kencang. Nah, liu nak wikan di Wonosari sekarang. Kau saja tuh. Apa pun taruh beli sih nama apa tuh kene ada. Nah kan kami, bedanya ngurin uper kan. Nah, tuh bujang men. Aduh, ngidam sih ngomong tuh. Oke, kensan kering-kering. Apa yang beli ada nak ada gas toh? Aduh, ini itu nanti nih. Ada nak ada gas, ada. Mereka kami lu keliling. Ada saingan tuh di bulan yang ada gas, kencang itu. Ini mulian beli ngapain nih PKK buyut, buyut. Ijo ngarisang jadi kalah se. Ini mulian beli ngabogas. Oke, Yang pocol beli kini jek cara potongan jek cara punya jako ada di sing nyawang apa kini. Hati pendidikan majang ring pengelis istri Raduniang kalau punya atasnya jako, nih kalau pengayas sindarang sami duaning Punya jako saya tuh. makin ini jadi margian menekari Punya jako jelek tuh mesti di body pot di panggung di samping kanan kiri yang harus jalan ini. berorau kejeroan maka menekari sosok uya, alam gede kedeng jalan. oleh bisa Yang beli dengan jalannya. galanang di Tiangunas Oh yang beli nih cara punya Jepang beli ring Sinoman dados ngalanang Tiangunas berau kejeroan maka sosolan Yang jelek. Ya, Tadi jangan takon beli. engken. Beli nawang penyor. Penyor di sinawang ko penyor. Engken. Ini penyor dijong ale lakar. Ngalilakar apa nih? Angai bakang dijong ale. Waduh, di kapal ngali, liu udah ngadap di kapal di warung-warung, bro. Di kapal kali. Ah. Nah di kapal dijong ale. Hijau ngali itu. Di jati luwe. Nah di Jatiluwe kalau ada apa kapal dijong ale. Di Tegal. Bocah di Tegal di punya napo eh. Di punya Jako. Cang berarti itu. Oh, cai. Luwe kan. Don bukan Jepang
Aduh, alah, cangcut. Ada Tadi jam lakukan. kengkek. Nggih, doneng sampun puput. Kapling nggih ha. Ratu Peranda istri Kapini. Ngerajah lantur menjajah titiang lunas makin memargian pengurut murid. Oh, di sulang Dari lagi. penglisir geria salah dari itu kita yang nyarani dari murid ampilan Di sahabat timon itu. punya Punya apa ale yo? punya jakol. Bencang aku kerap itu betara segitu. Jadi ada pon Jepang Ya. boleh kasih oli desa ke kota kaniran sing kas masiap mati pon Jepang sing menggunung Mati Jepang ada. mati potong jajan Nah, 1-0 ya saya. Mati Jepang sang lunas kan sarang hidup pataro pang tomitis pangpin. jadi apa Oh, tadi ulat ya. Sane makdo sosolan aturan umum. Urip badan saya mati sama tadi urip. Done jadi pacang kepujain. mati Ah. jangan Anggo talar sane munut mereka dia ayah bayar bagi. beli dari ulan Ah. yang dari siap Nah, di Jogja ada ulan oh dibuka ke depan pokoknya dodol panganti mati mati. Udah ada. ulan botak siap dodol Nah, yang gitu jangwin masih lunas saja itu taruh yang tadi puadang tadi lupa yang bodas di rumah di Jogja itu siap. Di Jogja pula sepedewur di kandang di Pembang di Jogja kamacang dan mati siap mati. lah makai lupa Ah. bencang lunas masih Apa? ada midas dari cicing Oh, dari cincin saya. di Jogja ada lupa suat nama siap Ah. bedak pasang suat nama siap karang ke cicing panganti mati Mati masih siap. Lah yang itu jangwin masih lunas gitu taruh pangdomitis yang podana dari dagang sate yang. Cek. ada itu Oh, di Jogja ada cincin, onyang Ini sampun matian, tutup. matian onyang Ring tambah singgah. tusuk jangan Cik. aduk di jalan. Terus Tadi sate. yang berurusan itu. Cing, Pemargi atas kedirin yang pun itu. lunas masih ben dari Sapol PP di Jogja ada dagang sate cicing bengkung ah, penean ngomong pasti ngidang dagang pasti ngidang makan bang mati mati masih bisa. Nah, yang gitu, cang lunas nanti dalam hidup taruh. Pemargi pada kedirin ya. Ring studio melanjut dari sering sini. Raris ring lumung suci ring Kon gegen. ini guru dari. Nang. Melantur Raris pemargi ring pemaspas. Nggih. Ring bakti perkara pemangkas ane wenten ring rajang bale Win saktian jadi dah. bale pawedang tawi Dang beli sing lah ke jawaban biar beli blok. satu Raris kenten Pian cai jadi bertaruh. Kotlah jelema mati. langantenan Raris Nyen ring mantenin piranti cai. plus pas lahina kalimantin. Nyen mantenin Puputan dumon milih ring jeroan panten bolak-balik nggih. Sampun puput ring jeroan kaping 4 iki ring jeroan itu ring caru nggih. Wau dari medal pemargi niki penulisan gitu. Panten bolak-balik malih. Puputan iki ring jeroan wau ring caru seperti itu wau dari medal ring Nah, ada madian. aku dini teng ayah di. Sampun puput Ayangan ring beli aku gitu. dari medal di ring jabo sisi. Sana wenten ring balai perdana ring pengusaban. Ampun margi jut. Kan ya pakai pikam kami doang. Benar. Adukan ni rago. Atin para kan aja aduh dia gitu. Menang tangkilin itu tangkilin. Ada jodoh sarang itu. Dawa kale sampun Itu seribu pati. Oh ini haratu penodaro. Tuan ning sampun masuk. Lurus seratu medal lurus. Itiang palukon sareng kalih. Sampun siaga nampun nyun pawacana ni ratu. Lurus satu medal lurus.
Cek. Semeton lanang Sinoman malih siki nggih. Semeton lanang Sinoman kejeroan malih siki. Abri, dilaku madan balakan, sen madan balakan. Bangsa tato pak derido. Saja tuh sing tadi ya boleh ren gitu. Oh, tuh. Kadang-kadang Sinoman siki kejarwan. Iki kadang-kadang Bengong, seksi pokaro matur siki, lanang pergi kejarwan. Suwe niki nyampe. bau, sing ado nyamain pado, sing ado matain lido di bumi, nanti gitu. Malih pisan seksi pokaro. Perlengkapan pokaro dados digelis ngeranjing pergi kejarwan. Nggih, titiang lunas mando konsentrasi pirangan iki ring speaker nggih napi ilen raino kalimangking pemargian api mando kepirangan. Nggih. Titiang lunas fokus ring seksi pokaro iki fokus. Pirangan sound system pirangan napi ilen margi. Hai nawagari dia nyelang-galah jagi matura matra. Majang ring semeton keramu adat wana sari baleran lanang istri. Malih pisan majang ring ratu idodane keramu adat wana sari baleran lanang istri. Mandeledang dimujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene nunas pice bogo samatra. Malih pisan awali di tiang matur keramu adat wana sari baleran lanang istri. Mandeledang dimujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene sujumo. Benar, duit benar. Yang wedok bakti. Pada di tiang matur majang ring perjuru lanang penyaradan warna sari belodan. Mandeledang mata sambut kejeroan. Prajuru lanang penyaradan warna sari belodan. Mandeledang mata sambut kejeroan. Suksema. Terpilih kemudian majang ring pemisah kriya kalau dari Jermanku sekarang sabi duane ikan berdusan satu amargi jurus manjin perkedengan wedan caru eka satu yang kedua ayat pun olahan 33 tanding melakukan Angen itu ayo manjakan. lanampiran color bagio profesi saho melaka spring untuk ayaban berbagai taman peluntian ini terus Masih ada siram juang atro kabe. Sembaheng ulun ring jebot karo kabeh. Tuan ketamane upodrawa dayang mami. Aduh, paman celaka makeluh. Enak tekidol mangkul mangke. Ahri, tadi ringan itu musuhnya. Nah, bangun dulu diringan itu salah. Lurus. Ada doakan ringanan jaga. Si pemodal itu dan pedah itu Sang Yang Wisnu. Karma
masih ada sirang tua gatra kabeh. Ingat itu tolak tu. Oh benar tu di bumi ni ada orang di negara di mana yang macam ni. Itu hati bukan. Giring itu. Ya kalau diparakan tinggal di jodoh dalam hidup. Diring. Nah, yang itu haru ya. Mari pisan atau yang majang ngering istri-istri kawin pengaya sana mau pilih urusan itu rawuh di jago sisi kemanten ingat itu ring teko itu winten talar danse itu winten rawuh ring gebah pamusaban itu nih. Akhirnya majang rene jarang bangku dua neng video sejarah di Prando sampun tutup mas tahu yang tadi kecaruan dengan pemas pasal lurus ketunan mas ini wasupado pemuput sami Dunang bantu Aris Mardian Siro Sani Boleh Amongan kemardian ke pemuput sami lurus Mardian bantu Aris Mardian sesimpan itu malu itu dengan studio untuk dengan bakti pokaro pemas pas tahu diranti senejiki pacang pas. Cek. Angin tidak hilang kalah. Atur piuning didia manjang ring semeton banjar abian lalang. Pemungkasane prajuru banjar abian lalang. Arian tukang inggian pemargi pelen karya rahina bejang. Inggian mau pepada semeton banjar abian lalang sane boleh sinoman. Arian tukang ide ratu Belanda sampun jam dalam. Semenjak 7 sampun kekendak. Bicarakan di rumah kerbu. Titian Unas Malibos ingyan upokaro wangi seruntutannya nih Rawa kono seruting didurungun sejahtera siro kayu Dari sampun talau masandakan lungsur Bogos Majo Titian Unas Majang Rem Prajuru Banjar Abian Lalang Tuhan anu lurus manjahan utawi nitenin upokaro sani keangen rahina benya Hari sampun puput pelen ring kayangan desa. Sampun puput lungsur Bogor. Jurusan lantur semeton wanasan banyak dalang madang nitenin. Manjahan upakara sane kemargian rahina benya. Suksemo. Benar. Maafan ya nyoy ulun sampun antar labdo kariyo sedoning doan. Rano pailan karya. Dari sampun puput kemargian kirke sami dikiring jeroan Titian Unas memargian ring mangke tengah rauh hidup pegawai tu sido ngaturakeun kegelaran ya yang mendekati ngayap dati pokaro Itu dakenan ben pailan karya keke. Benar review rewus mangkano atau balu bego sedaya lama kano aturakeun aya Dong saknya orang banyak-banyak yang kejang atur aya. benar Swaksandro. Jangan
kami do. Nah, betul. Jadi beli di mana itu nanti ser. Sama tak pada bego. Oh, siago. Kalau mau senang sama. Anu kon jadi margi. Menawar di langit bulan-bulan. Nah, beli ini kantosan yang di kantoran ayah. Ngone karyo gedean. Nyen kalau ayah nganti kerjaan sing ada orang ayah. Nah, jadi mantugas kira-kira ini apa ada ngantosan nang ayah ini ulantos aduh nang ayah. Adi sing ada nang ayah nah begitu nangkil Prando salin malu nek kene. Ayatnya sandukan ampun memargi. Sing tetahen penangkil ijo kada krian tu Prando neto. Una sugru ratu Prando. Tiang tangkil. Oh ini ada krian tu Prando. Oi. Lerang pujan itu. Wah, mantan tu Prando rồi. Oh. Taman Bendera. Wih, pancening ada nanya. Ini satu menjujuk dan lebih dekat tu. Ades babon nasi buat menjujuk sakurat. Ada yang terbahar pancening. Ada Prando asam urat masih patuh ada ibapo. Berdiri kacang-kacang. Yang ada yang dekat sejumahan naik babon depan. Adi atur bapo. Medan menjani dia mau ngatur ajen bulan minyak. Bokles bango, balik borago atur. Oh nah yang gitu nah ya nih cuma segaan. Pasukan pancening yang ningah sekedau. Ini dikit. Ini Oh di dapat wayah atur Prando wah. Yang bagian ratu dedane. Baik. Kuliah nagot ini nyaduk dapur Prando. Bakat atur no. Wali tidak masuk ajang ratu dedane saya menang segala. Nah. Ring sisi pertentangan ada dan tadi yang sirah suksema. Gimana ring Oh dekat. penginsir dia? Pola Om Swastiastu, aduh. Duanya jadi macam ayat bakti perkara ring surya ini. Ada saya ke. Aduh. itu prano ngisi tatakan do, misi Balik sampai di swastiastu. Oh di tiang ada nuning, aduh. Masa sekretain kita no. Itu siguk na aduh weh. Pancening lilian main. Iyo mali aja tiang pendidikan aduh. Adit tayong limo layong jabong rio tayong. Saya mabuk bebat limo pemain. Ujang tiang mato bebat limo tu. Niko ke bakto jabat sajan. Napa ada ya aturan ya kopi 2 kilo. Gula kilo pangsen tayong limo nangkel ke rio. Oh aduh ini ada wetan bukan WA napi nelpon napi kenalapan tiang kopi di negara. Ramadan Uwana Sari Tengah lanang istri. Magdaledang jimujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene. Nunas Pice Boge Samatra. Paling aduh loh. Len cicing aduh Uwana Sari Tengah lanang istri. Magdaledang jimujuk ke perantanan sisi kangin kayangan duwene. Nunas Pice Boge Samatra. Suksema. Napi alu cicing tu. Oh asu. Ini kau panggil tiang asu ratu. Akeh putran ratu. Asu ratu lu berperhiasan ni ke? Asu saya misi putra biasa panak gitu. Donya ngalu sampai tahun atau di dewasa di Rio Mater. Weh, ratu jadi. Wau dan niko bahasa halus na asu tiang kan dan purun di tiang. Bali bisa wawan ini dia mandu majang ring ratu. Napi tiang mentaken tu.
Mandaledang jumujung ke sisi kangin kayangan dulu ini. Limo napi alus tu. Baice Bogor Samatra suksema. Tangan tu. Wali di dia matur majang Napi alus na batis tu. Fokus konsentrasi pirangan Tokor. remek nge. Mana niki pertaan batis niki napi alus tu. Wan rong reng caru baru dari sepilihan medal. Jago sama Niko. Pertaan batis. Jago malih mau pilih reng jawan gitu. Warga cukur ada. Iya, ada orang tu warga jokor. Kan ranking 3 di dia matur niki. Des yang saya ada. Ya warga jokor kan. Napi warga utang tu. Tirto sami pembukaan mun ring jalan. Ampunan tu, ampunan repot tu. Kian panjenengan. Dan ampun yang ampunan repot. Ayo amat ayo. Aduh ratu, ampunan ratu. Napi wastana, tu istri dan wentan di griyo. Nah kian panjenengan. Bapak nak kamai amat. Amo mesiram. Saya ngadongan kopi, ada saya ngabuat orang, saya ngabuat kopi. Wah, kau ada yang tiang. Kopi ratu. Beli bentiang nafsir. Mon kian yang tampil panjenengan. Nginge niki sandukan kewintanan ayatnya dikiring kayangan Balai Agung ratu. Ampun memargi. Catur wedo subuh memargi. Napi niko catur wedo tu. Catur wedo. Apa dana yang ke dasarin pancamu wedo. Pancamu wedo ni sing yo apa promosi sebetul. Nggih, napi tu. Ya pancamu wedo komisi topeng sido karyo, komisi wayang lemah, komisi baris gede, komisi suara dundung, gitu. Oi, Komisi nak ramu gitu, kan patut nih. sami mah daging ngintan. Yang diserati ya. Aku ada nih, ulung das kacang-kacang di London, Banten ada kuah. Ani yang kepenyiatnya. Oh, tu ambil langsung beten kau kena hadang itu. Gitu tak boleh dah. Oh, datang ye. Wow, sanguning atu. Ya kedasaran belum mereka niatnya. Oh, napi ni kau dulu ratu. Angin dia. Oh, niko ani marakatan kintan. Ya napi ada asap. Toyo. Toyo ada asap ada. Napi oli. Ada das angin. Suara Indonesia. Matro. Oh, ni kintan pi. Ini wow, sanguning ratu. Napi mali napi. Nah, jadi panjenengan onen panjenengan meragat pancamu wedo kamu tampil di jagat mana negara. Beda anak uin punya panang. Oh, nggih. Jadi, oh kedah dari desa Sidoarjo. Nggih ratu. Kemudian pandai itu, aturan itu dulu. Pando nyangkepin sahalani pilih tugas pasan ini balik aku. Oh, nggih ratu. Ada pasal pada minggu panjang-panjang atau raya cekik boleh. Gua panjang, alit agung. Oh, inggih sidang ali bos, sidang ngatak oh panjang sami sejebak desa Wanasari ratu. Lapan teling, lanturang. Apa dane pilih ni? Apa kan Tirto sampun pagi ring jalan. Inggih Roji sampun dia. Yo de. Palo buka Saya dulu. pambiar Dari macam ayam kaki Pokaro dan Suryo di Danunas, sana boleh ambungan, lurus, ambil kekerat, ambil pasapan, ambil toyon, sambung. Oh, inggih ratu dalam Sidokaryo. Lurus ratu medal dulu. Nah, ini banyak sarang sapi. Kamu sami siago. Kalau di bawah Sultan aturan di tiang oleh kita kalau kaya Pak. Atur dia majang ring Pak Dimas Wanasari Baleran. Malipisan Pak Dimas Wanasari Baleran. Mandaledang nampein Waji Suryo ring Jerman. Labiane nangkil. Waduh, kun mendak itu dalam. Pang boleh kun yo ngayah ane panja. Nah. Pesuan panja ini kak ngayah ya boy gitu. Pangado masih aja ngayah ini. Kak. Mai ini pegang kak. Wayang kak. Wayang kamu
Menahan kak, boleh dong locok kak, boleh. Menahan. Taruh kebuyutan aja, nah tau baru benar tuh, yang gitu baru tepat sasaran kak. Adik kipak kak, yang tepuk canggih. Ini tepuk jang kak. Kan? Memek na barang semua. Hijau memek na. Baru kakak. Oh inggih atuh Adi sing ngajak, Bebe. Widadari krama sareng Adi sing ngajak, ya. Kiri luhur kayangan desa. Orang mau memek Menawi semua ke main. sampun puput tunas toyo. Teh wiaden wedang. Yang Kalau biasa mas nak Pijo ngaya Bogor kan sama Terang. suami istri nak ngaya sing ada Lu ukur-ukur kene. bekas minum, bekas nunas Panjang yang ngerti yang Noan, mana di sok lu Tuh, utawi kan sampah hidup. kene sampun ke saya gayang. Menapa dengan hidup Iring ini nak sareng kok. kami tunasik yang ayah-ayah dulu ini. Aja di dia aja kali kersikan kayak dua lurus makin ngayaban. Matau subuh sengidang noleh, rabun. Ngayaban minokali. Kuping gua bongol-bongolan kan nih. Nenen sing ada depuk nanya. Ken, Doyan dodo. kenan, Sing ada ani ken. sing depuk pun hijau kadang mau. Asal bombah sing tepuk kak. Ani bajang-bajangan angsahan ya bede. Weh wayah kak ni. Siap tempur kak ni ngaya do. Nah, dengar-dengar ya bede. Cek. Sing tepuk ni kak. Terus kita macam koordinator Wawalen, Riantukan Bakti Perkara Sampo Kayaban, Tiang Unas, Lantur Jagi Medalan dalam Sida Karya. Jangan ini. Semeton seksi Wawalen, Mangdeng aturin ring Pregina, Mangdeng Medalan dalam Sida Karya. Riantukan Sampun Kayaban, Ingian Upo Karya ring Jerwan. Sukses. Pancening aja kak. Mantu kak sangkil. Sangkilnya di dalam di Jakarta ada kak. Benar. Lantur makin Larsano, durus. Ayaban iko talor cakur Larsano durus. Aing ratu ida dalam sido karya sanganeng sampun pailen yatnya kami kecakapan lurus ratu makin muputa karya ne pemelastasan reng rahida makin lurus. Nah. Jalan kak. Pepe anu ramon kayu luas manyo. Wenten peginian iko ayaban ring sosuri. Dika sambut ring ajeng panggungan makin ge ngayap Banten tinggi sami durus dan jero mangku ngayak bakti perkara sane wenten ring tinggi sami sane ngayaban malih majang kangin malih majang kaler ring hijau ja wenten tinggi ngayaban saking tinggi kayuna Oke, ada berkeliling dia majang ring Pak Dimas. Pak Dimas Bager Pelemahan, Pak Dimas Wanasari Baleran, Bager Pelemahan. Titian Unas ngerawin kejeruan koordinasi sarang Tuaji Suryo, Suksemo. Ngomongin ring jabo tengah, ring jabo sisi, ring gebah, ring dansil, ring pering sami wenten ngomongin taler ring ampelan, ring pertimo, ring sarat wenten ngomongin niko. Durus makin ayaban niko. Taler sana wenten ring jabo sisi, ring barong. Titian Unas ring jabo sisi mode wenten ngayaban niko. Ring padagengan sikidiki munggah ratunia.
Lantur raris ngayap bakti bebangkit Taman Pulau Kemal. Pengayap patuh sekali wong nggih. Kayune rawan ring kebah, rawan ring dansil pertimo, rawan ring pering, taler ring jabo sisi. Sane wenten ring pengusaban, wenten ring pedanan, wenten ring barong, ring pedagangan sami ngayaban Banten Ageng niki. Lanturan malih pengayap ring bakti pemuda Sinarang Sami ayaban mangkin. Bakti upakara pemuda Sinarang Sami terus ayaban. Lanturan malih pengayap ingin punika ring caru eko sate ayam berumbun lurus saya banike ring Natal. Lurus dimujuk ke kandaran sisi dayangan dunia tapi coba sama terus. Hari pisan Ramadan Wana Sari Blodan menawi wenten sarjatan Poli Amongan bagian Timawan. Lurus dengan picoba sama terus yang kandaran sisi dayangan dunia. Titiang lunas margian ke tirto yang sangat cucuk caru nggih. Lantur aris wenten penyor bakang-bakang dito julungan di bos nggih ring caru. Titiang lunas rene jero mangku wenten seganaku. Durus titiang lunas rene pengayah mesegah dan soang-soang makin. Durus rene jero mangku pekelingan wenten seganaku. Sampun pupuk pengayap titiang lunas sering dari jero mangku boleh hamungan yagi pacang margian hadir pengelupan pemlaspas titiang lunas sering pengayap terus pundut niko pengulapan pemlaspas nggih terus ada jero mangku sering boleh hamungan ring suryo ngatur ares ring pertimo lanampilan.
jiwa boleh pun kurang. Ngomongkan dalam siro karyo aturakan sekoruro. Cek, majang ring semeton lanang Banjar Sinoman. Titian lunas siaga lanang sarang kalih. Siaga lanang sarang kalih ring jeroan. Majang ring Banjar Sinoman Wanasari Blodan. Suksemo. Atur didiang majang ring ratu widodane keramu adat Banjar Priyukti lan abian lalang lanang istri. Malipisan keramu adat Priyukti lan abian lanang istri. Mangdoledang jumujuk ke perantenan sisi kangin kayangan duwene. Nunas Bice Bogo Samatra. Malipisan didiang wadur majang ring keramu adat Banjar Priyukti lan abian lalang lanang istri. Mangdoledang jumujuk ke perantenan sisi kangin kayangan duwene Nunas Bice Bogo Samatra. Suksema.
Atur penelitian majang ring ratu idane sareng sami pemangkasnya ring sane ngelungsuh pawintenan duanin acara dan bakti perkara sampun ukur katur di jam lunas mandel sayangku jadi ngelungsuh mengendali pembersikan ring Jabur Tengah duanin tinggi pacang aturan pamuspan ini. Titian lunas ring penglisir istri sani poli hamongan jagi ngemargian penggersikan itu ring Jawa Tengah titian lunas modal digelis ngijur genah ring Jawa Tengah jagi ngelungsur disayang langsaran di Dewatara ring pembedak sinarang sami utamanya nih ring sani mau winten niko dumun disampun bukut ngelungsur niko sani mau winten jebo sering Jawa Tengah titian lunas keranjing harus kejeroan Riki modal Riki ngelusur harus perudusan sebelum itu. Cek 1, 1, 2, 3. 1, 2. Cek 1, 2, 3 cut balik 1, 2, 3 cut balik 1, 2 cek 1 cek 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 cek sound Aingge pinaging nawag di tiang majang ring Ratu Jodane sinarang sami Kramo Deswadat pemakasnya Kramo Deswadat Wanasari sinarang sami sampun sane sampun Presidio pedak tangkil ring Raino sane mangkin donasi tiang ledangang mangkin rauh ke Jawa Tengah duaning jago pacang iring di tiang ngelungsur langsaran Ida Batara Minakadi pemerasita Pabio Kale punika taler sepisanan Maleja Bos ngelungsur pemerasita Agung lan Bles Dedak Suryo duaning sapunika donasi tiang ngiring rauh nampak ring Jawa Tengah duaning galah kantun wenten nidriki yening sampun kosak iriki wau raris dados ring Jawa sisi nggih donasi tiang ledangan dumun rauh riki ring Jawa Tengah duaning kantun wenten galah duaning sane wenten ring Jawa Tengah donasi tiang mangda sida melinggih sareng sami nggih cek 1 Cek
Cek, cek satu, cek. Mang api ke posko emang. Sampun sayaga sami sareng sami niki yening sampun sayaga durus ngiring mangkin tataan tangan sinareng sami jaga pacang ngiring di tiang ngelungsur pengelisan pengeresekan langsaran ligi dapatare mengkadi pabio kalau niki nggih durus tataan tangan majang ring radu niang punika taler dane jero mangku pengayah durus kawitin margian pengersian duwe majang ring sang saning ngelungsur malih pos punika taler majang ring kramo desa adat sinareng sami. Nggih durus sasap-sasap tangan sareng sami. Sane mangkin durus sayap turun. Durus sayap turun malih sareng sami. Ayap nge turun. Ampun, sane mangkin malih tataan sinareng sami iring ditiang ngelungsur pengelisan dur mengalo nggih. Durus sareng sami tataan tangan. Angge ayap-ayap mangkin ring dada sinareng sami. Malih tataan tangan sinareng sami sane mangkin iring ditiang ngelungsur elis parayas tita agung punika taler elis degdeg elis surya nggih. Terus nggih ayap mungah sareng sami mangkin ayap mungah. Tunasi tiang majang ring dani jero mangku tunasi tiang medangi siki bos nggih wanding ngiring di tiang ngamargian tirta pemeras tirta punika taler dur mengalo nggih sareng sami rum tangi siki nggih waji tunasi tiang ayah-ayah maka penglingsir griya duaning ring jawa sisi makeh niki pemedak duwe nggih.
Nggih, yen ing sampun sami boleh nglungsur wangsu pada tidak pemrasida lan badya kala. Punika nalar Presito Agung Dunasitian mangkin ngiring ayap sareng sami nggih. Ayap turun, ayap ya kawan lumun nggih. Terus ngayap turun mangkin. Nggih, sampun sane mangkin ring dada nggih. Terus ngayap malih, ngayap dur mangala mangkin. Nggih, sampun sane mangkin prayascita punika taler prayascita luwih sepisan niki. Terus ayap munggah nggih. Nggih, sampun. Tunasi tiang mandoledang robek mungkin nikos. Nggih. Nggih, duaning pamargi ngelungsur pemerasida pabia sampun memargi sane mangkin galah walian tiang majang ring Ratu Aji pinaka pengenter acara upakara ring rahina sane mangkin. Lurus Ratu Aji. Suksema Soji. Titian nuna saneng lungsur pawintenan durus ngeranjing kejeroan ngambil yang niki ring sisi kalir balai pawetan. Asapunika taler atur titian majang ring ratu idodani serang sami saneng jigi pacang ayat membakti durus ngambil linggih. Taler jangkapin piranti-piranti saneng jigi pacang angin muspe inggian punika asap sekar taler kewangen. Inggian pengusupan melije bos wantah ping pitu. Taler titian lunas majang ring saneng lungsur pawintenan mando saya go antuk kuangen saneng mesari jinah bolong solas. Minap sampun sami saya geng ya, ring jabo tengah dalam ring jabo sisi sampun. Yening sampun ngiring becian linggih ningan kayun, sikian taler kayun, hukum tangan ping 3 nunas pasusian ring saya geni pinaka niase jagi patur, jagi pacang aturan sebah bakti. Yening sampun durus bakti kapertama. Anduk sembah puyung sulangan kayun religi hidup sang yang widiwasa. Ingin terus moga.
Inggih tudun. Lantur bakti kaping kalih mepiranti antuk sekar. Pangarcana bakti ring linggih hidup taruh Suryo Radityo. Durus munggah. Iya tudun. Lanturan pangabaktian mepiranti antuk kewangian mangkin. Ngasiti bakti ring linggih hidup Istadewatu utawi ring hidup Batarus sanai melinggo arcana riki ring kayangan desa. Durus munggah. Iya tudun. Lanturan malih pamuspan mepiranti antuk kewangian tujuan mangkin maktian minukadi pemelaspasan inggian punika ampelan pertime sawo gebah lan pering. Durus munggah. Inggih tudun. Makin di tiang lunas sanai mewinten kemanten nggih. Mepiranti antuk kuangen sanai masari jinah bolong solas pangubaktian ring hidup Sang Hyang Aji Saraswati. Inggih durus munggah. Inggih tudun. Luluhan kongen iku ping 3, ka akase ring dado ke pertiwi ping 3. Ris sampun ping 3 raris genahan ring dado. Nggih, sampun. Mangkin sarang sami. Sarang sami mangkin mepiranti antuk kuangen malih intermiten sekarang kap dados. Tujuan bakti makin bakti pernamia ring hidup Batarus Samodaya sepisanan lungsur Warunugraha ring hidup tertami. Durus munggah. Gitu dun. Ayaban kau ini ke kepik sekar kidik sumbangan ring rambut rawi ring karno pinaka cihna Warunugraha ring daftar sami. Kapengutan munggah sembah puyung bakti ring Sang Hyang Asidya. Durus. Inggih puput pamuspan
Tidak nunas dengan jaramangku mondo dudunan wasupado taler pengisir griya. Tidak nunas matangi cakur wasupado nike. Taler tidak nunas ring saning lungsur pewintenan. Nggih. Tidak nunas ring raduniang. Taler pamekasane ring ide Ratu Pranu Tapini durus Raja Dumun. Ngelantur raris makarwista mablekir masamayut ngelantur raris ngelungsur mendekati padudusan. Tataan tangan, seneng lungsur tataan tangan, muntul nggih. Datang dandos nyurain Ida Ratu Pranu. Lungsur aksara suci niki mangke. Jadi aswat winten pergi bakda sane tiasa dada sampun lungsuran ring ayang ring pembedak sinareng sani. Terpilih dia Majang Ring Ratu Waji Komang Gria Kawan Waji Siki Gria Kawian Lalang Waji Komang Trenggano Tidak Nas Ayang Wino Sagi Marga Waksu Pada Suksema.
Titian Lunas sering C. Titian Lunas sering Ratuniang C. Taler pengaya sumadane saya ge jagi pacang margian ngelungsuran perudusan ring sang sanemo inten. Kaingi naboga didiang sinabi nyantos ngelusur wasu pada lan bija didiang matur majang ring keramo adat wana sari baleran risampun puput nunas wangsu pada lan bija sumanggane sinarang sami ngelantur ngerawin ring beji sading gayang sahananing piranti pemarkin pemelaspas ring beji sading suksema. Terus makin marian kia banyak penduduk sedikit rings Wellington. Sinoman lurus tangi sarang ini gidenan pendudusan ring sang sanem Wellington. Oke, tidak hilang galah. Riantukan pemargi karya duwini malibos jagi kelanturan inggian pemargi karya pemelapasan beji kayangan desa beji dua ring sading. Riantukan tiga tidak lunas malibos majang ring semeton warna sari baleran. Di sampun puput melungsur Bogor dalam melungsur wang supada duwini lanturan titiang lunas sayang duwini nyujur ke beji sading malibos. Ri sampun puput lungsur wang supada talabija malibos ri sampun kangi semeton tiosan durusan semeton warna sari baleran nyujur ring beji sading. Lantur di matur majang ring semeton banyak sineman Yen wonten tenaga dados batu nigosok amit. Agih wawanan ditiang macam ring semeton banyak sineman ring kayang desa banyak warna sari blodan malibos disamput sepuput pelapali karya ring kayang desa sampunan dumun mau pamit lebisan banyak sineman warna sari blodan disampun puput malibos pelapali karya ring kayang desa sampunan mau pamit lantur malibos sekolah palih siosan punika wenten jagi bawa warah-warah ingin pemargi karya selanturnya nih suksemo.
Oke, muali tidak matur majang ring semeton titiang sinarang sami warga Wanasari sinarang sami sinami nyantos lungsur wangsa pada talabija titiang nguningan parindikan karya Rahina Benyang. Rahina Benyang inggian pemagi karya mepepada alip taur inggian pemelapasan desa. Semeton sane poleh hamongan sinaman Banjar Abian Lalang inggian galah pemargi karya riantukan ide Ratu Jajamana galah semang ideng molehan. Dadosen titiang lunas majang ring semeton Banjar Sinaman panitia prajuru desa prajuru Banjar Serati mangda ngulonin ngerahuin ring galah sepaling lama setengah 7 sampun sami ring kayangan desa. Majang ring prajuru desa, prajuru Banjar, serati desa, serati Banjar, Banjar Sinaman, Banjar Abian Lalang. Titiang lunas manda sampun ngerawin ring kayangan desa, galah jam setengah 7 semeng. Riantukan pemargi karya galah semeng riantukan ide Ratu Jajamana kemuliaan pemuput ide ring galah semeng. Nikau yang tidak majang ring semeton sinarang sami ingin pemargi karya Rahina Benyang pemkasane sane poleh amongan. Majang ring semeton warga sinarang sami ring warga sinarang sami mangde sarang sami malih tedun tangkil talar ngaturan ayah. Madang iringan ide pengelisir griya dan jere mangku sinarang sami talas kadi pemargi mangkin. Ngawit ring pemargi mangkin pailen ke selanturnya ne titiang lunas majang ring warga Wanasari sami malih pisan majang ring warga Wanasari sami semeton warga sinarang sami riantukan karya duwinin ki melantur. Titiang lunas majang ring semeton. Cek. Titiang lunas ampura doji. Jalan kalah demon bos. Niki majang ring sangsane muinten ring sampun puput mailen dulu semakin meriki lunas pajajaja ring linggih hidar adu andel. Riki ring ngungkur balai pawedan. Oke, wawan yang titiang malih. Majang ring semeton warga Wanasari sami. Agung Alip lanang istri. Sane kantun presida ngaturan ayah. Titiang lunas ayah-ayah duwene ngelantur karya duwene kiring kayang desa nyantos puput. Malih pisan semeton warga Wanasari sami sane jumenak ring Wanasari talar sane jumenak ring Dura Wanasari. Titiang lunas ayah-ayah duwene sane kantun presida ngaturan ayah. Agung Alip lanang istri titiang lunas mangda tedun ngaturan ayah. Nyabran pailen karya sekadi dudonan karya sane sampun kesobihan. Alar majang ring pengisir titiang pengisir griya sinarang sami dane mangku sinarang sami mangda ledang ngerahuin nyabran pailen karya sane sampun kesobihan ditar kalau pailen sane jagi kemargian. Jika unian titiang majang ring atau pengisir titiang sinarang sami senewangian titiang talar dane jermangku tri kayangan dane jermangku kayangan dane jermangku pemerajaan agung kawetan panti dadio sinarang sami nyabran pailen karya titiang lunas mangde ngerahuin tunas titiang pekaryaan duwini sinarang sami. Angge pandang menika presida unian titiang suksema.
Nggih, durus makin ngambil nggih, ring genah sane wau. Nggih. Durus nasi ayah-bayaban durus titian lunas ring serati dubiang wita ayah-bayaban sane mau winter durus makin lagi. Hatur pinedidian majang reng ratu itu kami yang sampun oleh waktu pada senangnya dulu sungatan dulu mulai kita aturan semua mana adalah pamit kesah dari itu adalah sana kerajaan dan kerajaan. Pandang mendorong mereka ke Balai Paweda, Balai Pisan Pak Ida. Atas kinerja majang ring Semakton Pelajuru dalam Semakton Banjar Abian Lalang diantukan pemargi kali Raina Benyang Kurangnya Soni Peresinongan Dikiamunan Kampunan Ilmu Pamit Diantukan Sepuput Pelibos Sebagian Dekaya Desa Jadi melantur Unggahan Wangi Dalam Ringkikan Piranti Dalam Perkara Sani Kemagian Raina Benyang Sampunan dukun pamit tentang Banjar Abian Lalang. Yang tukar pemargi Raina Benyang sampun semeng-semeng jagi kemagian yang memperpada suksemo.
ratu. Atur pigaling titiang majaring idadani kerama sami sani wenten ring widangan pura desa adat Wonosari. Sejeroning nitenin ke sutreptian karya ketunas mangga muratiang. Kapertama mangga pake ring genah sani sampun ke Cungawisang. Semaliha elingang munci pelinggihan utawi kendaraan ruwe turneten menahan utawi ninggaling bebakan ring kendaraan ruwe. Kaping kali ngiring sareng-sareng nyaga kesucian miwah keresikan wewidangan pura antuk ngutang lu ring genah lu sani sampun kesayagayan oleh prawataka. Kaping 3 majeng ring sang sani mekayunan nyarengin ngeresti tiang karya agung puniki antuk mempunia sampun sayaga kesanggra oleh prawartaka megenah ring posko panitia. Kaping 4 Prade idadani merasa keicanan barang utawi sani tiosan sampun dikataler leniang utawi manggihin barang kawen sareng tiosan mangga besado ring prawartaka utawi kecalon. Kaping 5 idadani keabdian mangga sertante nguratna pewara-wara saking prawartaka rumati pemargi karya puniki peresi deterti. Sapunika atur pikiling titiang saking prawataka karya agung yang munggah mentegi. Sabu desa lentau balik sumpah. Indonesia majaring sebutan konsumsi yang sedang kembali karya dan jalan kampung yang nas yang raya di Malaysia anda bahan dari Jerman. Lagi terpilih di tiang. Oke, diaturkan sampun puput yang penyindapan masalah dari Jelmanku. Lanjut di diamatur majang ring pengelisir Gria Sinarang Sami, Mandor Ledang, Matangi, Mandor Rawin ke Rantenan, Jagi Katuan Logo Sumatera. Lanjut di diamatur majang ring Dani Jelmanku Tri Kayangan Pemerajaan Sinarang Sami, Mandor Ledang Sinarang Sami, Rawin ring Perantenan Jagi Katuan Logo Sumatera. Mangga Presida semeton ring Serati Sinarang Sami, Prajuru Desa Prajuru Banjar Sinarang Sami, Talal Sahwangga kita menas mangga masyarakat dumuna bos-bos diantukan pemagi karya Malibos pemagi duit karya duit ini ring beji Malibos lagi pelanturan di kala sampun Sinarang Sami oleh lungsur Bogor Sumatera dalam masyarakat.
Banyak Sinaman, Senek Beli Hamongan, yang iring itu Ratu Belanda, ring dia hanya tahu ya. Titian Nas Malaysia aja kejeruan, diantarkan ide jadi lantur nuani kejeruan. Kalau bisa, majang ring Selatan Lanang, Banyak Sinaman, Wanasari Jodan, Senek Beli Hamongan, iring itu Ratu Belanda, ada lantur ranjing kejeruan, susumu. Terkeliling di tiang majang Kecamatan Banjar Sinaman Wanasari sampunan pamit dulu dereng puput ayah yang dulu ini lantur matur tiang majang Kecamatan Banjar Abian Lalang Kecamatan warga Banjar Abian Lalang ada sampunan dulu pamit riantukan lantur ayah dulu ini jadi murahan rintikan usul karet sani kemagian rahina benya Kecamatan Banjar Wanasari Balerang jika sampun jagi nyinomin ring pemelapasan beji sating jika otorita majang ring semeton 3 Banjar sampunan dumun mapamit terminum di tiang majang ring semeton prajuru istri Wanasari Dosa tinggian aturan ini ajangan biasa ada sampun unsur umur mandapah sinaran kami mangga boleh kedik unsur tiga pengusuran tiga ring prajuru desa ring pengayaan ring kayangan pemantu mangga boleh ada unsur ada ring pengayaan ring banyak sinaman kalau mangga boleh kedik-kedik jika tidak nas mangga dipah utawi dibagi maka kami aturan dua ini boleh kelusur semua cek nyelangkala aja bos tuaji tidak nunas tenaga lanang malih kale ngiring babaktan ide Ratu Prando tenaga lanang malih kale sumandan ngeranjing keceroan cek landur tidak matur majang ring semeton lanang petang diri Sinoman Wanasari Blodan lanang petang diri Banjar Sinoman Wanasari Blodan mangda kejeruan lungsur ingin lungsuran gayang talar guling mangda bakter kepebat
Dalam manda mata kita nggih piranti dapat manda mukusin kemudian guling ke bau dados mata ke belakang utawi ke bebas susuna. Yang terlebihnya majang ring bendahara panitia Pak Beni. Dulu unsur ingin kesari sanya katur saking panitia. Sedereng wangi upakara nika melibos ke lunsur. Permisan majang ring bendahara panitia Pak Beni. Jurusan lunsur ingin kesari sanya katur saking panitia. Susumo.